Hai teman-teman, Aldi mau unboxing nih paketannya. Wow, besar banget. Ada apanya ya? Yuk kita lihat. Wah, ternyata paketannya ondel-ondel teman-teman. Lihat tuh, Aldi kelihatan happy banget ya. Yeay. Warna ayah tuh Oh sama, ondel-ondel sama kayak ayah ya? sama. Serem, ayah emang serem. Takut tadi? Aldi takut. Enggak. Mau bodoh. Kita tuh dulu dah. Wow. Ondel-ondel takut. Oke, ondel-ondel. Nyanyi gimana? Yuk kita nonton ondel-ondel. Hilang. Wah, ondel-ondel kecil pas ya buat Ali ya. Ini dia ondel-ondelnya. Nih, sekarang kita mau pasang rambutnya ya guys. Tuh, rambut ondel-ondel.